سلام كما تخونوا خما ياللهم alright أبرهالو ودا حاوبي قاعد حان مصاخونا حبشا إديكيشن يا كنت لو مركا أحوات كلمة سينا أبديت ناي عداقا ويكا ستاك ماركتنا لنا لما عندي so yeah let's start عداقا انتا خوين يقول like green كوين زلو هذا مجمريا why ماركتنا أب كوين زينا هملس China and USN كأمنتاي بتصحن زينا هملس انتاي كانت صبي زينا هملس okay so مجمر حوات عداقنا according بزيانة بحزين زلهو عداقنا بيوعلو كما يوعلو زي نشتي مبرغ نكبر very good كم سري وزر لهم stock market لما عنتي واو وحلالة it's good green كوينو مالتي very good دحنا بخون مصاينا سلام تاي green كوينو تاي مسل نزينا هم نزتري وزر لهم كن just mostly yeah kind of all in all is green ندحر كيدنا نابتي حدا بحدا S&P is correction almost 10.5% try down كوين زلو S&P بامبي قبرالو and then down up correction allo 11% yeah Nasdaq up correction allo 15.38% single company دحركن كابل ناب correction تمليسا bear market نيرات مالي and then Amazon bear market Meta bear market Microsoft correction تمليسا Nvidia bear market Google still bear market as الله again after لما عندي earning reports لزرخبنا of course لنا نيوز كير تخونياسا and then Tesla still in bear market 46% down مالتهم so Netflix what Netflix is all-time high god damn it this is almost like 1100 now I don't know Netflix ما أسيو split كبر كريعنا أبزم for sure أبزم قرابة جزء split كبر خالي مالتيو so this is great actually ما درجة market نابصبو أنفت أتحزلو انتاي كوينو نزبل حتو بري أو أبو خلقون إيش تيجي أتاش مجبرة calendar earning لما عنتي جوجوري إنا صباح من كهلون أوكي لما عنتنا جوجوري إنا صباح Friday what do we have Friday tomorrow the Captain عبيت كامباني tickets بزل خارن سميتها إن ما أصلا بعد ميتها عند أمازون أدنى ما أسكبنا so yeah صباح big earning يبلان so let's back why نزبل حتى هنا من الأسحوات سلمن تايو ماركتنا تصبق زخون الشيب درينا زلوا ويون what happens سلمن تاي معرفون دو زميل السلون تاي تصفاتها سلزلوا وين نزبل حتى yeah welcome corp أحوات let me say this كايرا ساعة خلوه قرماوي بزعبا welcome corp حدش حبريتها لنا أحوات حدش حبريتها أنت زهل نير ممت أنا يا حبش education so انتهينا مهنا بالبدعة والكلام كل بزحاتهم تصحفوا بزحات بك عزيهم بزحات أينو حبشة education بزحات والكلام كورب كم زلهم من فليتنا قلني وسند حرمت يقول كنا مسألكمنا لما أنت حنت إيميل ذات مسيحني كابناتي سنتر كاب زلهو عدي حدش نجار يلون نقالوس هم زلو بزح قصتات كم زكايرو هم زلو إياه تقليس let me show you actually that email that's a good question. All right, let me do that. Where we got it? Here you go. Okay. This is لما عندي April 24 ساعة 10:11 AM كاب senator نايز عدي أمسياتني great thank you reaching out كل شيء زحتت زعبان I welcome corporation out زجبر كان thank you صبوا صراحة زعينتي okay then اتينا start of refugee program our office ولا حنت نجر outside of كاب department start of USR AP سخونة نجر أي متأنن زل حبريتها still حبريتها يتصبي زلوا so for more questions إذا كل أنت بيما please نزي أفورم زي عملي إكاون سردلنا إلى منو لو كنا still أو icon كنز بزلوا حوات nobody أو يبلني بزعبازي welcome كورب so we are fighting for you حوات مالتي تعامنا زجبرو نقال سنازلنا
So this senator then نزيا فورم زيا ملئكا still سددلي اتم petition abzilloha date of birth and a signature and the country of birth and then زلوا بتا تم تتقمتي beneficiary receive አዲስ አበባ አለው ህጂ እዚህ ገርካውን at least ስደደልና we gonna fight for you the አይነት የምዛረብ ዘለው so ወልሐንቲ የለን I'm gonna feel this መሊእ ክሰዳኤ ከምቲ ቅድሚ ህጂ still email ኩሉ ሻዕ ስለሰደሎም እንደገና ክሰዲኦም ይቃለስ senator ይነብደላ እዚኦም like law makers እዮም ያቶም yeah this senator كل ساعة وايت هاوس تري وسنتري مالتي so أبو خيرهم والد قبرهم so حجز أصدقائهم إقالس خم زلوا ترحم زارو زلوا so let's wait everybody comes أنا زقبر هذا الله portion بقول كي أنا نماني مليكم كن أنا السدرا بيت هاللون بعال سدراي okay نسدراي كتأمني نعاهم إلى نتحرى إليكم زقبر الله just for family members so I did email them back and forth كل شيء عن قبرنا عندنا ها email قبري so وحوات الناتين سق إلى أيكون قصد لهم حبشة education كم حبشة كم نقول كأي مالتي سلزي إنت عانت فورمي زلك بزعباتي فورميشن كل ملء كونسل لنا again بلو كنسددنا كنك على سنا we are not so نبل أيكوننا please thank you قرماوي all right let's back that I know بزحاتهم تحتم okay so yes let's back it نابتا فيديو خمس عليكم تبع تشاينا انتايت دخلوا الماركتنا هايجر وزلنا حتى نابتا فيديو نخدمت alright let's start نزيان اشتي فيديو اشتي نسمع عمو حوات almost 5 minutes يعني تشاينا قبل على اليو اس اي انت اجرا حوات تشاينا قبل على اليو اس اي انت اتقبر زلا اوكي ترامب I think so باورو بيك لوز يقبر له هجي سو حيلنا ترامب بتعمل فتاتنا تا تشاينا انت اي تصبي مسيلكم ترامب لك كم تن يا اي كالت هاجرات hey Trump sorry we are here مسئنا تنبركي خنا خنلمن يصبن يرد عينت يميلهم no China do it we don't care يميلهم محوات China نقشش نقبرالنا نسمع علنا نزاررب علنا زبلو زلو No, this is all fake news. According article Wall Street Caps بولو مالتي. No. تعملوا مو أبدا فيديو دي سمعنا ولا article نالني. Hey, إتجار كايز اللخا حزني إتجار كايز اللخا 245% تعرف نسمع أوردو. تنشعر كن سامع نقشش نكبر نخلنا لهم. هنياتو نتابع نتالايتر نسخة بعلها ولا عكاية مجمرة. نسمع صورة كاو. then نحنا شعو we can talk يمزولو زلو China oh my goodness yes بزي كان اي China نتم كالو ناي 9 معالتي extended هيبوني نتيو reciprocal tariff دبهال مالتي اب China كن 145% علو so Trump أمارات انتايا لك نتسع معالتي كمتن خالي extended كقبرلن كنت صبينا بزغلت معالتي ويكبل يخوني حدا دان شعو تشاينا كتمصيا ويون ترامب خدولي صقا ما يكونن كوميونيكيشن كغبرو خوليو سلازي سلامنتا اخا نعانا طراي نايتم كالو ني 9 معالتي اكستندد غير كالو من 9 معالتي انوح كالون كنسخا سلامنتا ايدا نعانا 145 غير كالنا سقل كالخا سلازي اوردو نسو اوردو لكا كمتن كالو ديو نورمال ملوسو دان شعو نحنا كنزارب كنسامع عمزلو إذا كله نزارب علينا نسامع علينا زبلو زلو this is all fake news يمزلو نازل alright Trump China fight تريلي خا تكسل تحركون كا we can fight يبلو I know قلت قلت أمم economically كلنا تحسين لنا يمزلو زلو China يسيقون أنا سوداز China مالتي almost ندحر half trillion كاب China نمس كون ناسي حسابه ناي half trillion نبرت ندحر تمسخول أنيحكا سدد إتن كامبانيتات بمول أنين شجر كرخبا مالتي that's a big one هذا عبي دامجي نتشاينا نيس نخلخها so أبو خلو خوري أكون كرمنا بتاع فيديو متاونا CS مرحتي كامباني تمالي قلت يعني رحوات look انتاي قبرلو hey the trade war نتوم the county retailer shop نحنا shortage يقبرالو look this our shelf is empty بلولو
So warning hibolo ni Trump. Kullum CEO Americas retailer stores. Trump solve gborozi. Our shelf is empty. Abelo. Yabilna ani blolo. So amaratsi beti beti bi USSCS حلفتنا retailers Walmart Target Home Depot إزم كلهم شلفنا طرحوا خين الله so something have to do بلولو بتي China ahead نس نعنا نقول كنا غير كلنا نتنكالو كانسل غير كان نحنا من كوينا أنا نزي نقشش نسوع so أورد دم دن شعوخ المتسكينا so okay well here you go Trump أبدي أي تقول كيرزل هيجي Trump انتاي I guess أبز خلته مع الثلاثة معلتي مهناتو ناي فينتاو 20% على that's fine نسخت أنا حقلي إننا 13% كبيز لاين كلنا هاجر على that's fine نساون كأن حقلي 10 and 20 30% still كلها أتي 145 غير وزلوا ناي reciprocal تعرف كن actually 125 is غنزلوا like 20 دحراتها اندحر نص علي وجن still negotiation كجبري خلي بتاع أبو ترامب مالك he can play up this أبدي بتعمي خص أزخر still ولا 10% ترخيبه يسوون a lot of money باجو معات جنزبني yeah he is smart قال لي لا يكونن okay انت عينت negotiation يكايدالو تايك الله أمونك خامسين تيك توك أهوات مس تيك توك كأديل يدلله business 50% يسقطون يدلله so Trump I don't know according كابزن ببو كابسم عزله وزن أبز short معلتها أبز قربا جزي لك وين China خمتنا يتم قال extended قبل لاي وين أمبر أقدي له خمس أناي دم شعون مس China سممع ويكأزر رب كجمرة as of now جن كسب هجيجن ولا حنت زربا خمسة اللي so ماركتنا أنت خوين جرينز خون زله هجي مسيلكم بقى ترامب تتحيس له زله بزم كلهم نقول زلنا سيئون كم خوين وصل زله أمارات يلن already هنتي بمنام أنت صباح دين تسمن دين تجلديو إيه تعرفنا China خمسة ورودو هذا ويكا extend كم زقور خمسة نايكال كلته دنشعو China مس China زرب في الطريق so وزن كلته سومن ثلاثة سومن ناي تعرف قداي كبك عخالي according source and source زلنا مالك alright let's go انت عملهم China بقبر مليسهم النازي عن ايش تريد خصم عينا let's see what he said. Now speaking out about U.S. tariffs, denying that it is engaged in ongoing talks with the White House. For the latest, let's. China says, well, ongoing trade talks, Monsieur Sechem Zabel Naim Zolo. Calls for cancelling well, you know, unilateral draft Bahal is, by the way, this things get to Eunice Yoon in Beijing. Hey, Eunice. Hey, Carl. Well, that's exactly right. China today denied the claims by President Trump that his team is in talks with the Chinese on the tariffs. In fact, the Commerce Ministry said today, at present, there are absolutely no negotiations on the economy and trade between China and the U.S. The Foreign Ministry also made similar remarks, both of those after, of course, President Trump telling reporters that his team was in direct contact with the Chinese every day. Now, in addition, the Commerce Ministry used stronger language by saying that the U.S., if the U.S. really wants to resolve the problem, it should cancel all unilateral measures on China. So this tougher stance comes as a perception is growing here that the Chinese government is really trying to foment that the Chinese. So listen to that point, right? Unilateral the Bahal. I don't know how to say that even. That's I'm bad reading, by the way. So እቲና ዓና ብፍላይ ገርካልና ዘለኻ ቻይና ንሱ ካንስል ግበሮሞ ዊኬን ኮሙኒኬሽን ዝብሎ እቲ ብፍላይ ተገይሩ ዘሎ so ንሱ ካንስል ግበሮ then we can talk. All right, Trump already tamali እንታይ ኢሉ hey 145 right or look this تحيزها it's too much ናብ ቻይና ከምኡ ክንገብረላው ናይ ነበረና ጀሚሩሎ so 50 60 ክንወርድ ንኽእልና ካልእ ይብላሎ so ንሱን I don't think so ቻይና ተቀበለ ህጂ እታ ኩዕሶ ከምታ ዝበልኩ ትማል ነበርና እታ ኩዕሶ ምስኦም እያ ዘላ ሕጂ ኣውርዶ እቲ ንዓና ጥራይ ብሕልፊ ጌርካልና ዘለኻሲ ንሱም ኣውርዶ ወይ ኤክስተንድ ግበሮ ከምተን ካልእ
then we can talk. That's fair negotiation. نحن حيالاتنا فتخات عليك أي تمسأنا أبزون أيبولون. Hey, that's fair. tell مالت يا قبل ما لسه قبل كذي قرال كين عينوتين دي قصيلو no it doesn't work that way. نسور ده كنزارة ربنا. All right. يوردو نزبل حتى of course كورد day by the way. All right, let's go finish it. Have the upper hand and that President Trump is in a weaker position. The hashtag. Yeah, like, let me say this. President Trump, like, kind of, they are in a weak position. كم تتحيزوا خطركم ما تخليها بتخكل كم تنقال ناقو يخمص وصل زي كل مالي. So, like, hey, why سلام تايد أمهم تكبر نيركا? Why لا تقالس نيركا? Hey, Trump, what are you doing? Why, like, سؤال كاره نمبر توسخ نيركا والت نجارات كباك وانا يتفلت النيركا ده مصنعتي أي جبر كارلون ده نميتنا حرب عن هموشين نبكل تميتنا حرب عن هموشين سؤال كاتزلوا نبركاسي نمبر سي like هجيك النخت من لسه this is up لعلي ترامب زل أمنة تأخوني مسيركم قرب not good technically as a president أكل ولا زم كل ما مخرتين ده هلو كمتي like fit بفيت إن ده تحمبت أنيحو متشرشوا بسترونغ نات خودة تسبنا right بسترونغ نات عيتودن مالتي then كملست كجدة هجي فتي تسأليو then why you doing this what you got you sure well like سلام تايد عمو خمسة كيركا economy ده هاسيخا انت يترخي بدا عزي بزي مثلا عتيرنا بسأل كاز خيد نيرو hey 34% theorist profile like 34 تعرف مسجبر لا نسا China 34 جرانو China انت زوري كخلق مكي اوكي دقي ما قلنا قال كات جيرل كنيلو اي تشاينا اي مصعكاني هي اي مصعكاني زغبر كاغبر ترلي خوسخ alright then China مسكال مس ايشن فاميلي لا قال نوغشيشن تقبر زلا امبش قال انا حيلي هبكاننا ترامب يمدلو زلو مسكالات كوميونيكيشن قبر زيرو لما عندهم سويسرلاند بعلم يوروب سويسرلاند كوميونيكيشن وعلوا مالك لما دي تمالي بايزو زيرو تعرف so hey سردنا بزغنا هاجرات نقبر نعنا more opportunity قد خفتلنا زلها more مسكال business كم نقبر عدل هيبكانا عيننا خفيتنا ذا عينت سلازي هجيجن نحناون أوردو نابتز نابتحت ملوسو لك كم تنقال then sure we can كنسامع نقشش نقبر نخلنا that's a good point back up very good then Trump no option he's gonna be back. Trump chickening out has been trending with 250 million views. State TV has also been using one of the memes that has bursted onto the scene here when mocking President Trump officially, calling him the 10,000 tariff grandpa and saying that his constituents have been suffering because of some of his actions. The other memes that are going around. Yeah, نخدنا ناي Wall Street Journal report. Anyway, سمعكم اللهم تا Wall Street Journal. Let me talk. أرسل main point 5. All right. So the Wall Street Journal. What are you guys? All right. So BTM جرام دلو China beats Trump will back down on tariffs. أمارات يقولون كملس مخانيهم زنقرنا زلوا مالدي. So let me go with this very good sentence. أبزي أخن ببا. Where you go. Let me bring this. All right. Administration like so መጀመሪያ እቲ ቀረጽ BSA launch ኮይኑ BSA ተጀሚሩ ስለዚህ position ናህና always being clear and constant like ዝኾነ ይምደሎ foreign minister እንታይ እዩ ዘሎ so look this what የሰብ ዓለኻ ጀሚርካዮ ንሕና ጀመርናን ናህና ፖሊስ ኸዓ እቲ foreign minister ናይ ቻይና ማለት ናህና ንጹር እዩ ዋላውን ኮሚና ህንቀጽ if we fight we will fight to the end look this what fight እንድሕር ጌርካ ክሳብ መወዳእታ fight ንገብርና ያለና ኣማራጺ የለን if we talk
كنزارب ندحر كونها the door is wide open. All right, the door is wide open. Any dialogue, any سممع, any زررب أبز مسألو مساخة أجني بلو زلو. negotiation قبل كلنا based on equality. معرنة زلو, respect زلو, mutual benefit زلوها. Like this. Hey, fight in the حركة قبل كونها fight نقبرنا إحنا. كنكتسلينا, أتصل كنكتسلينا. جن. talking the حر اللي ها زررب the حر اللي هاجن. Our door is open. هو. Okay, ما عطنا خفتي. ده نزو كله خنقبران دحر كوينا جن يمزو زلو. نزو كله غير كذا لخانا 245 نا أنا طرحتي بفلاي غير كلنا زلها أوردو. سلازي ولا سمم عند حرمتيون ديالوج كنقبر دحر كوينا لك this sentence ساعات كن زرارب دحر كوينا جن كمان يلوغا based on equality معرنت زلو خونالو respect زلو خونالو and mutual benefit كان كلنا تتقمتهم كونالو. There you go. This is China is not gonna let him go. But China بتعمي حيزات تحوال. I don't think so. China is gonna be easy مالك. Hey, we are number 10 and بإيكونومي أمزبزلو. Hey, do it. أنت مسيحنا. ما عطنا خفتيو. كن الزرارب عند حركوينا جن تغير كذا اللي خوردو. عندك كن الزرارب عند حركوينا بمعرنت like you know respect زلو. تقمن كلنا خا تقم زخون خونالو. هيطبع لها خجماري تعينت. That's all. So, alright, what he's gonna do Trump? Untilna هجي, I know he's gonna be back. No matter what, he's gonna be back. Back قبري كم تزر يكم تنحكو already كلهم سيئون complain غيرو مالو. well انت أخذ قبر زلها شلفنا empty خويني أمز بلو زلو. Hey, our shelf is empty. Yeah, بحلف زمت our shelf is empty. You need to switch. You need to do something. So technically, Trump كتمر أنت إزبال بق خلاص كمبر كخلو مالي. Yeah, it doesn't. ما مخنيته له. By the way, it's a good one. He has it already 20% knife fentanyl. Allo 10% ka baseline allo. 0 in الرقم هدي. Still like 20%, 30% and حرتجرون. It's a lot of money. He like finally نسي عود بزح جنزب كم تسيخل. أجا ما يكونه. جن أبدا عزي أجن. Hey, كتبقى أسر اللي خا نبقى أس. لو ما عندي ولا Wall Street Journal you know that. like Wall Street Journal article كتب بمن حركم جنزب كتكوف اللوكم. أنا subscription على جنزب كفيلين عزم بمالتي. Hey, كتبقى أسر اللي خا كنبقى أسينا. مسانا خد زرب اللي خا معت أنا خفتيو. زربها ديالوجنا هنا نقبر زربك بريسبكت زلو mutual beneficial كا نخلنا معرنة زخيري نخلنا خاطر قام زلو زرب خونا. Good. China is not gonna let you do, brother. President Trump, China is not gonna let you do. Hey, thank you. نحنا عن كالة نفتر على نابلو. All right, let's go down with China. Dan, by the way, I welcome كوربا قديمكم تحدثكم ونس Dan. Okay. So, why market na up coin invisible? Aziu. Hey, China, like Trump كملسيو. For sure, Miss China زل كمرسي Miss ملسو سمع كمتسيو. I come there what's affiliate lo. So we will back. We'll be okay economically. A market na zkhizolo. That's why. ترينا. Hold on. All come to زبالنا بتعني we had it green day يوعلو. Even now also okay CNBC yes today close like down is almost about 500 base point 1.23% up gero S&P is 2% up gero usual and then Nasdaq is 2.74 up gero and then Russell the small cap 2% VIX good it's down VIX is down كل شيء we need that down ناب 10 تحت 10% تكون الله by the way yeah I hope tomorrow have about 6-7% down حركنا 18-17 that is a good one we want it and then all our crypto is 93k أتودي أبرح الله ود حوبي 110 كأخذ بس يحج بيتكون it's all because of this China and then كارون كمتين so the good thing is look this how bond is not that big up I call it 4.3 as a lam عليه هجي ني China نمقطع بزح عندي هي treasure bond وشيت كأخي كم زين غير كأخي جن China is gonna be بخسارة حاجات اللام عليه all right this is all
we have is good ማለት ካለ all right let me go with this okay so let me where is my X all right let's go Fed Wallers ንግሆ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ ዘረባ እዩ ተዛሪቡ ሓደ like not ጀሮም ፓወል ኣይኮነን ሓደ ካብቶም ፌደራላት ዝለዓለ ጽፍሒ ዘለዎ ካብቶም 19 ይእስ ዘብሉ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ለማዓንቲ ንዝብል ሕቶ hey Fed Wallers rate cut could come from like rising unemployment wow there is a big flip ኣሕዋት ኣብዛነት ብዚያ so rate cut ንሕና ናይ ወለድ ምቑራጽ ክመጽእ ይኽእል እዩ ብምንታይ unemployment high ክኸውን ይኽእል ይብለና ኣሎ okay unemployment እንታይ ኮይኑ high ክኸውን unemployment ብሰንኪ ታሪፍ ብሰንኪ ቀረጽ ዋጋታት ንብረት ምስ ወሰኸ ሕዙ ኣብዚያ ብሰንኪ ቀረጽ ዋጋታት ንብረት ምስ ወሰኸ ወይ እውን ብዙሕ ንብረት ምስ ተረኽበ ቢዝነሳት ወይ ከዓ small business ወይ ከዓ all retailers ኣታዊአን ክውሕድ ኣታዊአን ምስ ወሓደ ፋየር ክገብራየን ሰባት ይብላሉ ሰባት ክሰጓየን ካብ ስራሕ ስለዚ unemployment high ክኸውን እዩ then unemployment high እንድሕር ኮይኑ rate cut ክንገብር ኢና ብላሉ boom that is a good news ማለት kind of flip ናይ ፌደራላት ንርኢ ኣለና ሕጂ ማለት እዩ hey ምክንያቱ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣብዚ እንድሕር ኣንቢብኩም ክሉ እቲ ናይ ታሪፍ ዝመጽእ price level ዝውስኸሉ ከዓ well it's not for inflation in fact ትገብር ይኽእል እዩ but you know it will be slow down ንነዊሕ እውን ኣይክኸውንን እዩ okay here you go let's እዚኣ ክነ at least ቁርብ ክንውሕጥ ኣሕዋት alright inflation ብሰንኪ ታሪፍ ዝረኣኹሞ ሸልፍ ኢምፕቲ ኮይኑ ዘሎ ብሰንኪኡ ንብረት ሓፅረና ስለ ዘሎ ዋጋታት ክውስኽ ንብረት for sure ዋጋታት ክውስኽ ኣሕዋት true ዋጋታት ክውስኽ ሕጂ ምክንያቱ ንብረት ተዘይመፂካ እንታይ ኣሎ simple ንኽእል economically basic supply and demand ቀረብ ተዘየልዩ ጠለብ ስቲል ኣሎ ቀረብ ተዘየልዩ ነቲ ዘሎ ውሕድ ዘሎ ቀረብ ጠለብቲ ብዙሓት ስለ ዝኾኑ እንታይ እዮም ገብሮ እቶም ሰብ ድኳናት ፕራይስ ክውስኹ እዮም ኣማራፂ የለን እሱ ጥራይ ኣይኮነን ንባዕሉ ታሪፍ ኦኬ ፕራይስ ተወሲኻ እዛ ንብረት እዚኣ ሕዝዋ እዚኣ ንብረት እዚኣ እንድሕር ፕራይስ ወሲኻ ብዙሕ ኣይክሽየጥን እያ ኣማራፂ የብላን ከዓ ፕራይስ ወሰደ ብዙሕ እንተዘይሸይጣ እታ ቢዝነስ ብዙሕ ኣታዊኣ ክውሕድ እዩ ኣታዊኣ እንድሕር ውሕድ እታ ቢዝነስ ሰራሕተኛ ክሰጉግ ክጅምር እያ ቁፅሪ ሓደ ትገብረ ንሳ እያ ደን ሰራሕተኛ እንድሕር ሰጊጋ አብርሃሎ ወድሓው በሕዘን ሰራሕተኛ እንድሕር ሰጊጋ ፌደራልስ hey we will come to save you ብለና ኣለዉ ከነድሕዶኩም ኢና ድሓን ንሕና we're gonna rate cut ከዓ ክንገብር ኢና ብለና that's a great news alright እታ ንብረት ዋጋ ትውስኽ ዘላ ግን no temporary እያ እዚ ናይ ታሪፍ ዝገብሮ ዘሎ ትራምፕ እውን ክልውጦ ስለ ዝኾነ maybe እዚ ኩሉ I don't know ወርሒ ክልተ ወርሒ ኣይክኸይድን ይሕዋት ክልውጦ ስለ ዝኾነ እውን temporary then we'll get a rate cut that's a Fed Waller he's one of the top ማለት ሓደ ካብቶም good federalists okay good so kind of see federal shift ይገብርለው good ትራምፕ እውን ተፀቂጡ shift ይገብር ኣሎ ኣብዚ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ስምዑ something ናይ ቻይና ከምፅም good so what else then እዚ ሁሉ ማሕሰይቲ ግን recession ፈጥረልና ከሎ maybe yes maybe no treasury like yeah treasury nahna 10 years treasury it's been sold a lot high coin alone federal ገንዘብ print ክመጽእ ይኽእል ካሊ ክመጽእ ይኽእል ማለት እዩ so this is I think so that video is a good of sign of ናይ ክልተ ነገር ማለት እዩ Trump is down and Jerome Powell like federal is going to be about to shift all right let's go abrahalo dahawbay okay then more okay what it looks like semi-fed oh stop all right let's look together I don't like بحسابنا خريعة أما عند حرز خويني دا semi-fed كان تايبلنا له like you know market now look this still
ab May rate cut comes in 93% allo. June kind of 58%, like 62 plus 4 months 0.25 rate cut allo. That's good. Still hope by June rate cut ክህልወና ተስፋ ኣሎ according like Waller scabs ብሎ ዘሎ ማለት okay then all right let's go Abraham ወደሐወበይ earning call we got earning call ኣሕዋት لما عندي alphabet we got Google yeah Google ኣታዊን ወፃኢን ነጊሮምና I know ከም ናይ በዓል ተስላ ኮ ላይፍ ኣይገበርካየን ሓደ complain Google ኮ ጌራ ከም ናይ በዓል ተስላ ኮ ላይፍ ኣይገበርካልና ገለ no it's not like you know Google is always it's a good company I like it I personally I use it to invest now so yeah Google ማለት like Google company ኣብዚ ሰዓት እዚ revenue ንታሕቲ this was a question I wish ብውሽጢ ዝመፀት discussion ዝገበርናላ ኣብ ክላስ ማለት እንታይ ትፅበዩ ናይ Google ኣታዊያን ወፃእስ ታሕቲ ክኸውን ይኽእል ዶ ላዕሊ ክኸውን ይኽእል ኣሕዋት Google Meta እዘን ካምፓኒ እዚኣተን like Muslims advertisement ዘለወን ካምፓኒ okay so እዚ ኩሉ ናይ ኩነታትና ማርኬት ምውዳቕ እንድሕር ኮይና ሞር እዘን ካምፓኒ እዚኣተን ሕጂ ረቨኑናተን ዘይክቕንስ ይኽእል ኣድቨርታይዝመንት ሞር ኩሉ ሰዕ ማእስኻ ኣድቨርታይዝመንት ትገብር ቢዝነስካ ምስ ወሓደካ ኣታዊኻ ምስ ወሓደካ ራይት ሞር ኣድቨርታይዝመንት ትገብር ደን በዓል ጎግል በዓል ሜታ I don't think so ናተን ሬቨኑ ከምዚ ናይ በዓል ተስላ ሚስ ዝገበርዎ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ Tesla why misses we know that the reason why it well Google miss ክትገብር ትፅበደኻ እንተልካኒ no not really ምክንያቱ ህጅሞኻ economically slow ክሳብ ዝኾነ like a lot of advertisement ክመፅም ኣሎ Google ንበል ዋላ ሜታ ንበል so the revenue should be increased ዋላ increase ተዘይኮነ big one it should be okay that's what it is all right then Google sorry 9.23 billion revenue أتاو report جرا wow and an earning per share ka almost 2.89 أتاو جرا تثبيت أنت إن يرون تيلنا alright أتاو يوم 8.10 billion خول وينقول up 9.23 billion أتاو جرا this is great it's cap تثبيت نلعلي increase جرا well like EPS earning per share ka $2 and that's about 2.81 this number is my goodness oh holy shit this is really great almost like $100 فللي أبزي كون أي تسلا خندنا رخدنا 0.27 cent technical انت مالتي EPS مسيلكم حنتشر أبزي كله هجسي كندزي هون profit على مالتي as of now EPS earning per share so always earning per share is it grow كجبر كله is it increase جبر كله that means net income نايتا company grow غير له أبي له so the company overall revenue grow 12% year over year this is big Google is getting like way I know Google is strong always big company then almost like 12% year over year, higher than 10% Wall Street expected. Yeah, Cab YouTube advertisement 893 billion. And then Google Cloud revenue 12.26 billion. Cabs on over. And then traffic acquisition cost like 13.75, like each individual. So Google is getting strong. But still Google is always strong, but it, of course, 9 trillions of trillion company subs on it. Earning is good. All right. So Google is khulu atawitat misnagaret. Do you know what market can make you na Google? Let me show you this. Almost about where are you, Google? Come on. All right. Almost like Antabo Abzibet almost like 6% after hours increase gear near. Look the line. Look this how the line. Kabzi
ساعة 4 earning مستنقرة 159 close جيرا جوجل boom like almost like a big number, like almost about $8. 5 as of now, after hours, 4.89% increase جيرا جوجل. Good. يعني we got good report. I wish Tesla comes out and report that I'm near. Ah, damn it. So this is great. Great. Well, you know, Google steady company movement to the high conan committee, you know, comes in by Tesla and it's based on Hajigala Malaykon. And still Google is one of the good company Malik. All right, yeah, Tesla is blowing out. Tesla is doing great as of today. 262 close gera and 259 مثلا close gera لما عند again. Cap 262 نلعلي close 272 ندحر صباح انكريز جيرا ناب 370 كلتنات بقلمه ندحر حالفا دن 309 قلم كري انا خلينا عندنا شعب maybe 2 weeks 3 weeks maybe 330 as long as economically market طبق ندحر كاين بحلفنا تشاينا زلو سممع ندحر دحون كويس مالتي. So but it's great so far, doing great. Cap earning قال اتي تمالي زحلفا نيوس على exemption ناي car makers كا exemption زبلاون على in detail وكاب زحبلنا نقول Trump maybe بزوك in detail كبرنا خل مالتي. So yeah, Google is bull like 4.8% after hours. Tesla is almost 1 point galamele. Nvidia is after hours everybody's happy 1.22. Well, like what after hours? What happened as well? CNBC what after hours? Nothing. All these news pre-market is all increasing. So as of now, because of Alphabet, Google is bitsless. Google نبعلوني S&P Google كسحبت خليها. منيات one of the top of سلاز غنت Google مالتي. Google طريق ماسي Upton market. Yeah. Google is as of the hair. Yeah, almost number like 1, 2, 3, 4, 5, 6, number 7. بالشاوعيت درجة ناي S&P سلازو غنت. Yeah, it's gonna be good. 4.10% سلاتونن. Yeah, ني ماركت كتو تدخل يا. So overall today 50 trillion آتينا لنا 1 trillion هون increase غير لما عندي S&P. دن صباحون نصبه جن نيوز جل ناي تشاينا خمس عناون نصبه مالتي هم تخينوا صباحون انكريز ندحر غير اوكي از 6 تريليون نابص احنا نرنا باي ذا واي نوفمبر قصنا. So I think so that is all I have for now. Google AMC calendar. All right, let's finish my video with the calendars. What it looks like next week. ካብ ሕጂ ዝመጽከ እንታይ ንመስል ካላንደርና نات كلاس لزلنا نايمشات كلاس لزلنا ناب كلاسنا خنقاتو المصرف عدا اترفنا. Okay, what do we have? انتاينا نصبه tomorrow. Yeah, Elon is back. Yes, that guy. Elon is almost back from Dodge. He's going to be back. Kam may jamir back comes gabr negir nay wadai. Good one. So yeah, today Hamus we have it good. They've got double good disorder. Double good disorder malit abate negarat migza malit what equipment, machinery, like market now 1.6 and that's about 9.2. Why? Because of tariff. قرص يمص الله ስለተሰምዐ ሰብ ህዝቢ ቅድሚ ቀረስ ምምጾ ቅድሚ ቀረጥ መሆኑ መካይን ደኻ ትገዝእ whatever ዓበይቲ ማሽነሪ ደኻ ትገዝእ. That's why 9.1% on March grow here. 1.6 እንዳትጽበና እዚ ኮ ኔጌቲቭ እንትመጻሉ ነይር እዚ ክሰም ብደና ይብሉ. Not good news. Existing home sales drop ገይሩ 4.1 million እንዳትጽበና almost 4 million try. Like me eating gallon شح هون لس ገይሩ ካብ ትጽቢት ማለት. Alright, صباح consumer sentiment አሎ 50.8 አላ እዚኣ ዛ number እዚኣ ንታሕቲ ገጽ አንድሕር ወሪዳ not good. ንላዕሊ ገጽ አንድሕር 50 ዋላ ከም ዘለዋ 50.8 50.9 51 ገጽ ተመጽና we are so happy. 49 ገጽ አንድሕር መጽያ ማርኬትና maybe صباح ዳውን ክትኮን ትኽእል ያ በዚያውን
ምክንያቱ እምነት ኣብ ቁጠባ ግን ናይ ቻይና ናይ ገለ ናይ ቀረፅ ይኸውን ሓድሽ ኒውስ ከምዚ ንታብዕ ኒውስ እንድሕር መፂና ፖዚቲቭ ኒውስ እንድሕር ኮይኑ ግን they don't care ብዛዕባ እዚ no more ማለት technically our economy ኣብ ሰዓት እዚ ኢኮኖሚ ብናይ economic indicator ኣይኮን ዝኽእል ዘሎ but just tariff yeah all right this is all what we have 4 دقائق ጌርና ኣለና ኣሕዋት thank you for being with Habesha Education still any question live can መፅኮልና ሕቶታት እንድሕር ሓቲትኩም we are so happy June እቶም welcome corp ኢልኩም ተሓቱ ዘለኹም we fight ከም Habesha Education ላዕልን ታሕትን ኢና ንብለሉ ከምዚ ምልክት ናይ ዝበልናሉ ከዓ ዓንተቦ ኢሜል ገልጸ ነይረ ሕጂ ብብዝሒ መፂኹም ኣለኹም this is from our senator ካብ ዘለኹ ስቴት ሎማ ዓንቲ ኢሜል መፂኣትኒ still ኣይተለወጠን ወላ ሓንቲ ተገብረ ነገር የለን ግን additional information የለናይ ክንቃሎሰ ኢና ነዚ ጉዳይ ኢሎም እዚኣ pdf እዚኣ ሰዲዶም ነዚኣ ከዓ መልእካ ስደዳ እሞ then we will like ኩልና anyways ኩልና ኣነ ጥራሕ ኣይኮንኩን ኣብዚ ሓደ ሰብ ኩልና በብዘለናዮም ከምኡ እንድሕር ጌርና ናብቶም ዘለናዮም ሴኔተርስ እንድሕር ሰዲድናሎም ኢሜል ጌርናሎም እዚ ዓይነት ፎርም እዚ እምትም ዘሎ ሓበሬታ ናተይ ክመፅእ ብዚ ዘለኹ ከተማ ዓዲ ማለት እዩ and then beneficiary እቲ apply ትገብረሉ ዘለኹ welcome corp peoples align time መስት ዘሎ ትናምበሮም ኣብዚ ጽሒፈ whatever I dash 30 እንታይ ዓይነት ፎርም welcome corp ኢልኩም ጽሕፎ እዚ ኣናን yes receive number ተሊካ ጽቡቕ እንተዘየሊ ግን የብልና ንሕና welcome corp ሳብ ዝኾነ እዚ ጽሒፍካ ኣብዚ explain ገብረ ትኽእላ hey welcome corp ዝበሃል ሓድሽ መስርሕ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ብምምሕዳር ባይደን ዝሓለፈ እዩ እዚ ኢልካ ንእሽተ ገሊጽኩም ኣብዚ እንድሕር ሰዲድኩምሎም ኣብዛ ወረቐ እዚኣ ክሰድልኩም ትኽእሎም ማለት እዩ that's a good one so John R state senator እዚኦም ሴኔተር እዚኣቶም እዮም እቶም ሕጊ ዘቆሙ ኣሕዋት እዞም ሴኔተር እዚኣቶም እዮም ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኮፍ ኢሎም ካብቶም 50 ኣይ ሓደ እዚ ካብቶም ላይክ ናር 50 100 ሶሪ ካብቶም 100 የሰይ ከምዛ ንፈልጣ ብሰለስተ ነገራት ማሕደር ላይክ ሃውስ ከባቢ 435 and then senate 100 and then white house president ሰለስቲኦም እዮም ዘማሓድሩ ዋዚያት ንሓደ ሕጊ ኮንግረስ እዞም ክልቲኦም ሃውስ ወይ ሴኔት ምስተራርሉ ፕሬዚደንት ይፍርሙ ወላ ፕሬዚደንት ተዘምጾ ንሳቶም እንተዘይፈርሞሞ ወይ ከዓ ንሳቶም እንድሕር ዘይ ኣሕሊፎሞ ኣይክሓልፍን ዝኾነ ሕጊ so I hope senators ዛረብልዮም ዘሎ ናብ ሴኔተር ኣነ ብውልቀይ ምስ ሴኔተር ተዛሪበ ኮንግረስ ንባዕሉ ዝሓለፈውን ናይ ሃውስ ላይክ ሃውስ ኦፍ ሪፕሬዘንታቲቭን ኢሜል ጌርና ኣሎም ኩሎም ንዛረብ ኣለና ከበብ ዘለና እንድሕር ተገይሩ that's the only one we can do so ኣብዚ መጽእ ግን እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ታሪፍ በል ናይ ገለ ኩሉ እንድሕር ዓሪፉ I hope back ሆኒ በቲ ግን እንታይ እምነታ እንተልኩምኒ ናይ ዌልካም ኮርፕ ዘይኮነ ጀነራል ናይ ረፊጂ ከተርፍዎ ከም ዘይኮሉ እምነት ኣለኒ ትራምፕ ባዕሉን ዝበለ ብሕጋውን ኣብዚ ዓዲ ሰባት ከም ነምጽ ይብሎ ሓደ ኣብነት ይሕዋት እዚ ምስ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ቻይና why are so strong ልዕሊ 1.4 ቢሊዮን ዘለዋ ህዝቢያ ጉልበት ዘለዋ ሌበር ዘለዋ whatever who are we have a ጉልበት human power ኣለና number 1 ኣብ ሓንቲ ሃገር ወይ ከዓ ኣብ ሓንቲ ስድራ ጉልበት እዩ ኣነስን ኣብነት ኣነን ሰበይተን እንተሊና 3-4 ደቅና ዕድመ ዝኣኸሉ እንድሕር ኣልዮም ሲ why business and business ዘይንገብር strong like ጉልበት ኣለካ ባዕድና ሕሰቦ ኣወዳት ተወለድ ሞ ክልተ ቆልዓ ክልተ ሰለስተ ወዲ ተልዮም ኻስ ፀፅምዶም ገይሮም ሓርሱ እቶትካ ይብርክት ናይቲ ዓዲ simple ካዚ yes he know that Trump oh no like Trump okay like you know AI ነገር ኮይ መጻ ኣሎ ናይ robots now it's just way far so 10 years from now so ጉልበት የለም ሕጋውያን ከነምጽና at least ህጁን ድሕሪ ህጁን ኣሕዋት ብሕልፊ ተማብ ስደት ዘለኹም I know ብዙሓት ተካተልዎም ነዚ ቻናል ብከባብ ዝዓዲ ዘለዎ ኣብ ስደት ዘለኹም ተካተልዎም please እንተ ተኻኢሉ educate yourself especially ምስ ናይ AI ተሓዝ ዘሎ ሓደ ቶክ ኣሎ ፕሮሰሱን ንዓኹም ጥራሕ ክግበረልኩም ይኽእል ምስ ናይ AI ተሓዝ ዘሎ ኣብዚ ዘለኹም ዓዲ ዩኒቨርሲቲ እንድሕር ባይታ ኣለኩም ኮይኑ ዕድል ትረኽቡ እንድሕር ኣለኹም ኡጋንዳ ደኹም ዘለኹም ኢትዮጵያ ደኹም ዘለኹም please ቶም ያንግስ ዘለኹም if you go to school simple education ጥራሕ ስፖንሰር ናብ ዝዓዱ ታውቱ ዝኽእሉ nothing so 4 ዓመት 5 ዓመት ኣብ አዲስ አበባ ዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዲ like whatever ኣብ ኡጋንዳ ዲ ኮፍ ኢልካ ካብ ተጥፍእ ኣብ ስልካ ምናምን ኣብ ግዜና ከም ዝሕልፎ ሓደ ባችለር እንድሕር ጀሚርካ ኣይትኻየተን
أبناي يؤسس الله إنفرستات أبلاي كتقبل تخلا كان مهج الشر جرنا أنا حبيش education كميلهم كوخم زمتهم هارون أبنتات جليس أمنا محوات so use your time then نسخة ضالي أبلغها نزن مان بإديوكيشن أبز عادي يونيفرسيتي كلهم قبلها any university قبلها كاتخليها then go to school in here graduate in here live in here you wanted أقداسي أفراي سبخة so من أسي هجون نابتناي كاين أتو تزيكون نمبر جزيها بسنة سرعات كاب كوفيل كاتس بايد خون حينو أبزلو أنا دي 5 خمايد أحواتكم صدرهم سدوا يوم جنزل أما راتي لأن كتقول لي هم أحواتنا هم خليو so use your time go to school in there then حدا عمت اندحر عاتيخا believe me I'm not first year اندحر عاتيخا أبزخوني college graduate برو ولا ناي private كلي خلي then sponsor me as a apply جبر they will accept you some English test خلوا كهالي it's basically they will accept you I don't think so وذلنا ما نساه أي مثلاً so ولا أبزع عدو welcome كرومت إنهم it's things are the worst إن دا قد دا إزقد زلو نقرات إنها تغير زلو كم كده ما يبان نتا simple reason هذا بالعلا تريد دا قال خمان نعاون أبزين رخبة اللي أنا نمثل لا روبوت صار كامل نحوات إيلون ماسك انتاي لو غدا يمسألكم باكل تشحن سلاسان كباب 1 مليون يخون نعمت كفري روبوت سيلنا له زم 1 مليون اندحر نعمت يفر خوينهم يأسا خباب 350 مليون what are you talking about كنت عمت يخلي عمو نزيئة like 1 مليون اندحر يفر خوينهم ما بعمت yeah it's gonna cover all the gulbats all then UBI is بحال نابينا خلنا برمالي so please go to school find your ways and thank you good luck your class بمسنجر كونتاكت قبرني سلام channel بمسنجر مهنياتو already عطينا إنا كلاسنا تم مزقبا 5 قبض قبا معطينا يمنا already so ندحر كلاس دليهم ستيل هجون أي ترخبونهم تلينك أب فيسبوك أب ولا حد ترخبونهم فيسبوك أبزخون يترخبوا يتغلوا بمسنجر بري لختم مهارون ندحر دليهم مسيهم like talk to me مسنجر غيركم فيسبوك رخبوني أب فيسبوك ندحر غيكون إتلينك برايفت كسدلكم خلاص أجا ما يكونن مهنياتو أب فيسبوك بوست جرنا أنا برنا علينا أنا نتا أوصينا أنا برنا معلتي إتتارجتنا تخندز تمهارو خن مهر على الناس بالنا حوات نحنا علينا أنا غلطيفنا so أكايد أنا كل شيء عن تايو like بزحات تمهاركم سألك بزحات يكون عندك مهر ندل نحنا وحداتن صفوفاتن بتومكم مهارو زدوليو بقى جزية زلوم spend خقبرو لزخولو مسانا عمت يوم عمتات حنساب تجميرهم مسانا إذن هلكم دس بلا تسوون لكم فيسبوك ندحر رغيبكمني ماسنجر ندحر رغيبكمني لينكس لنا انت لكمني اي ترغبونهم تلينك I just remove that out تنو مهروغن I did in my حبش تنو مهروغ سدلكم خلي مجمرة تنو مهروغ مسدر كلكم نعوم بيبكم ترديكم كده لهم so this is how we are thank you good luck again still come تزبلنا love you let's move forward حبش education أقودنا مالو especially زمنا welcome كورب حدش نقدر تلي خنا مصينا don't worry أبزح حد شجور خنا مصينا كله أي حل فناني so من البعض أنت حليفنا حبريت أسدد لنا بوشتي thank you have a good day enjoy your lovely night